Pirg ovaj moćnih kamenih zidova, što se uzdizaše iznad obitelji naše, beše mesto na kome se trudismo da pogledom svetih otaca naših sozercavamo duhove zbivanja dolazećih. Pogled sa pirga. Pogled sa pirga. Poštovani slušalci radija Slovo ljubave pomaže Bog. Slušate emisiju Pogled sa pirga. Za mix pultom Marko Perunović, moje ime je protojere Arsenij Arsenijević. Moji i vaši današnji gosti su gospođa Marija Stajić, član Upravnog odbora Centra za život pri Srpskoj pravoslavnoj crkvi i kourednik srpske i engleske stranice Međunarodne porodične vesti IFAM News, i gospodin Jugoslav Kiprijanović, urednik srpske stranice Međunarodne porodične vesti IFAM News. Gospođo Stajić, pričamo dosta o takozvanoj LGBT ideologiji. Mi smo prošli kroz 20. vek koji je bio vreme ideologija i znamo šta ideologija u principu predstavlja, i da ne ulazimo sad u neku definiciju toga, sistem određenih ideja koji se manifestuje u životu jednog naroda, odnosno koji se pravi jedan sistem kojim se upravlja, koji se nameće ljudima kao način života. Ovo možda nije povujaklije što sam ja rekao, ali možda nekim slobodnim rečima nije daleko od onoga što u principu ideologija zapravo i predstavlja. Međutim, uz ovu liberalnu ideologiju, da je tako nazovemo, mada u tom liberalnom pristupu nema mnogo ideologije, to je više ovako jedan potrošački način života, nama se provlači nešto što u posljednje vreme ljudi nazivaju LGBT ideologija. Naravno da mi svi znamo da čovek je grešno biće i čovek kroz celu svoju istoriju se bori sa određenim svojim slabostima, a ovdje vidimo da je upravo na osnovu ljudskih slabosti, grehova, neko napravi ideologiju, pa samim tim verovatno da to ne radi čisto onako zabave radi, već ima određeni smisao u nekom smislu upravljanja ili remećenja nekog društva i tako dalje. Uopšteno da počnemo od toga, šta bi uopšte podrazumevala ta LGBT ideologija? Pa lepo ste rekli da je ideologija u pitanju i lepo ste je definisali, samo bih ja dodala još jedan važan aspekt svake ideologije, a to je netolerancija prema drugačijem mišljenju i propisivanje kazni različitih vrsta, između ostalog i novčanih u današnjem trenutku, za one koji misle drugačije. Mi smo u 20. veku imali i logore razne, proterivanja, kaznena ostrva i ostalo za one koji nisu bili podobni sistemu. Danas još nismo došli dotle, ali imamo i takako ono što se naziva, što je neki virtualni možda logor za one nepodobne, a to je ta kultura otkazivanja, takozvana cancel culture u Americi, gde svi koji se javno protive onome što se danas smatrati mainstream mišljenjem budu ili zabranjeni, to su njihovi nalazi na društvenim mrežama budu, što se kaže, banovani, to jest zabranjeni, ili budu prosto prikriveni da ih pratioci ne mogu vidjeti njihove objave ili da ne mogu uopšte da ih zaprate. Čak je dolazilo do toga da gube na stotine pratilaca zato što su, na primjer, tweetovali ili objavili nešto što nije u skladu s javno prihvaćenim mišljenjem. Kod nas smo to vidjeli i u zakonu o rodnoj ravnopravnosti koji je usvojen prošle godine i koji propisuje novčane kazne za one koji ne prihvataju taj takozvani rodno senzitivni jezik, a da je to zaista tako, kao što smo mi prošle godine govorili u kampanji protiv tog predloga zakona koji je na kraju usvojen, pokazao je i Visoki savet sudstva koji je rekao da je taj rodno senzitivan ili rodno osetljiv jezik zaista neustavan i da vodi u verbalni delikt, što znamo opet da je bila odlika upravo tih totalitarnih režima u 20. veku. Jer u tom zakonu stoji da država ima pravo da koristi državne mehanizme prinude, dakle državni aparat prinude, da bi dovela do promjene mišljenja i svesti građana. Dakle, mi se više po njima, po autorima tog zakona, mi nemamo pravo na sopstveno mišljenje. To je jedna od osnovnih ljudskih sloboda, jer ako tim mišljenjem svojim vređamo nekoga, onda možemo da snosimo novčane kazne, jer najvažnije je danas ne uvrediti nekoga. Iako su činjenice nešto što u suštini
ne mari ni za čije osjećanja, činjenice su takve kakve jesu, činjenice da se čovek rađa kao dvopolno biće, kao muško ili žensko, činjenice da samo žena rađa dete, da samo žena može da doji dete, ali pošto to neke osobe vređa, onda sad imamo primjere radi eto u Australiji, u Britaniji, u tim zemljama engleskog govornog područja, uveliko su izmenjena uputstva i smjernice za medicinsko osoblje, na primjer, u porodilištima, gdje se njima govori da ne koriste reč trudnica, koja na engleskom podrazumeva reč žena u sebi, jer glasi pregnant woman, nego da govore pregnant person, dakle trudna osoba, kao da bilo ko osim žene može biti trudan, jer na taj način mogu da uvrede one osobe koje su biološke žene, ali tvrde za sebe da su muškarci, uzimaju, na primjer, testosteron pa imaju pojačnu maljavost ili su čak odradile operaciju, oni to zovu top surgery, dakle uklonile su grudi, zapravo dvostruka mastektomija, ali su zadržale reproduktivne organe i rodile dete. Doduše one ovako s polja deluju možda kao muško i one hoće da budu otac deteta, a ne majka, iako su očigledno žene u pitanju. To je očigledna reč, kako bih rekao, jednom psihološkom ubijanju pojam ljudi, jer očigledno da se stvari same po sebi ne mogu promeniti. Ja sam baš pričao sa nekim lekarima, naravno pre toga ne bavići se tom temom, konkretno reći o promjeni pola, da su meni objasnili da promjena pola zapravo ne postoji, to je samo reč o estetskoj hirurgiji. Jednom rođen muškarac ili žena uvek će biti muškarac i žena. Na ono što bismo mi mogli da kažemo ovako kao ljudi koji razmišljaju o večnosti, to je da čak skelet čovekov posle njegovog života svedoči o tome zašto ga je Bog namenio, kako ga je stvorio, tako dalje. Ali ovdje izgleda očigledno da je reč o upravo ovo što ste rekli, promene svesti. Tako je, da, dakle oni hoće da nas primoraju da mi učestvujemo u toj njihovoj predstavi i da pristanemo na negiranje realnosti i naučnih činjenica. Mi sad uvijek imamo taj dualitet, jel da, jedno je nešto što nam govori naša crkva, jedno je nešto što govori nauka, mislim, kod ljudi obično se to tako posmatra kao razdvojeno, ali zapravo što se više, evo, ja bavim nekim stvarima i vezano i za abortus, evo i sad za ovu rodnu ideologiju, zapravo vidimo da sve ono što nam crkva govori već 2000 godina, nauka sad dokazuje da je zaista tako i objašnjava zašto je to tako sa nekog našeg ljudskog stanovišta nauke. Tako da eto, dakle, bukvalno nas primoravaju da negiramo to da se u svakoj ćeliji našeg organizma nalaze naši polni hromozomi koji određuju ne samo taj naš pol u smislu nečega što se zove, jel da je neko muško ili žensko, već to uslovljava i mnoge razlike u načinu na koji ne samo da mi izgledamo i jesmo, već i mnoge psihičke razlike. Muško i žensko telo se razlikuje, to postoji 6.500 genetičkih razlika između muškog i ženskog tela. Dakle, nisu to samo genitalije u pitanju, nisu to samo ni naši hormoni, ali i ti hormoni nisu samo, jer ti hormoni, to je to što žene imaju mnogo više estrogena i progesterona, muškarci mnogo više testosterona, uslovljava da mi izgledamo ovako kako izgledamo, različito, a uslovljava i naše neke emotivne i kognitivne sposobnosti, jer su neuronaučnici dokazali da se muški i ženski mozak razlikuje. Prosto kod žena su neke regije aktivnije, kod muškaraca neke druge. Naravno da postoje razlike, naravno da je to sve zapravo spektar. Imamo i žene koji su sjajni inženjeri, imamo i muškarce koji su sjajni i kuvari i negovatelji, sve to stoji. Mislim, na kraju krajeva i muškarac i žena su pozvani da budu negovatelji svoje dece i svoje porodice, ali žene su, na primjer, prvenstveno te koje su okrenute ka međuljudskim odnosima, ka radu sa osobama i koje su upravo negovateljice i starateljice o porodici i o deci i o drugima. Tako da, to što ste rekli, da samo bih dodala još da kada smo već govorili o ideologiji, da kao i svaka ideologija, i ova ideologija ima svoju teorijsku postavku, a to je knjiga Judith Butler koja je objavljena još 1990. godine, koja se zove Gender Trouble, nevolje sa rodom, gde je ona objasnila da zapravo taj naš rodni identitet, to jest taj, ja bih to nazvala, insistirala bih na tome da mi to zovemo gender identitet, jer ta reč rod kod nas podrazumeva nešto drugo, neko krvno srodstvo i ima mnogo dublje značenje nego što, kako oni žele da to zapravo danas zvuči i šta žele da znači. Tako da taj naš gender bi trebalo, on se razlikuje od našeg polnog identiteta, od genitalija s kojima smo rođeni, ali vidimo na kraju i naročito po nekim čak i doktorkama, medicinskim doktorkama u Americi koje su svedočile na nekim saslušanjima ili čak objavljivale članke, na primjer, na sajtu Harvardske medicinske škole, gdje one tvrde da je naš gender čak i važniji od našeg biološkog pola
jer su prvo vreme govorili, eto, postoji taj biološki pol s kojim se neko rađa, ali postoji i naš unutrašnji osjećaj identiteta koji može da se razlikuje od biološkog pola i to je bila naravno neka prva faza, onako postepeno kuvanje žabe, dok danas više ne možete ni da pominjete biološki pol, već se to danas zove pol dodeljen ili pripisan na rođenju. Dakle, kao da neko vama nešto nameće sa strane, a nije da se vi rađate kao dečak ili devojčica, dok svako dete koje se rodi, kasnije zapravo treba da odredi dok ispita sebe, kog je ono džendera i kog identiteta. I idemo dotle da te pomenute doktorke zapravo sada negiraju uopšte značaj biološkog pola, već govore da je apsolutni primat u svemu tome ima naš unutrašnji subjektivni osjećaj našeg džendera, našeg tog rodnog identiteta i to treba da bude mnogo važnije od našeg pola. I to što ste pomenuli za kosture, samo bih dodala, kada arheolozi pronađu ostatke neke osobe, oni na osnovu analize tih ostataka mogu da kažu da li je ta osoba bila muško ili žensko, oni ne mogu da kažu da li je to bila nebinarna, kvir, aseksualna ili two spirit osoba, ali mogu da kažu da li je bila muško i žensko. Danas vidimo da i tu ideolozi pokušavaju da izmanipulišu, pa onda kažu evo pronašli smo ostatke nekog vikinga koji je očigledno bio u nekoj suknji, jer su pronađeni ostaci haljine, pa eto, te kulture su mnogo više prihvatale te različitosti, pa su muškarci mogli da nose suknje. Mi znamo da i Škoti nose suknje kao deo svoje tradicionalne nošnje, ali... Čak i vojnici njihovi imaju suknje, to uopšte nije bio izraz ženstvenosti. Tako je, vidimo da i u Indiji postoje njihove odežde koje liče na žensku haljinu, ali zapravo u suštini oni su veoma različite od ženske odeće. Indika koja nosi sari, ta njen sari nije isto što i odeća koju nosi njen suprug, na primjer, ili njen brat. Škotlanđanke, kako su se nekada oblače kada su žene nosile isključivo samo suknje, to nije ista odeća kao taj muški kilt. Dakle, prosto postojale su naravno i te viteške odeće ispod kolana i slično. Na kraju krajeva i sveštenici nosite mantiju, ali to nije isto što i haljina i nije isto što i muškarac koji je obukao očigledno žensku odeću, stavio štikle i našminkao se prosto. Naravno, bliskoistočna odeća od koje potiče mantija, uvek su se zvale haljine. Pojam pantalona nije ni postoji u staro vreme. Tako da u Hristovo vreme, u vreme apostola, kada vidimo i po freskama i po onome što znamo, naravno u istoriji znamo da je ta odeća bila tog tipa haljina i muška i ženska, samo naravno da se ona razlikovala. Čak i na engleskom postoji razlika jer to je robe. Odeća, robe ne bi bila haljina, ali ne bi bila ni dress u tom trenutku. Ako mi govorimo o muškarcu u Aziji koji nosi tu odeću koja je prilagođena tim klimatskim uslovima, velikoj, visokoj temperaturi i slično, ne bi to bila dress nikako, ta reč za haljinu, je da već robe, kao neka odeća prosto. Kako ni pravda je sad još jedno, to je, da kažem, pitanje. Konkretno, s obzirom da ovde je reč o neprekidnom insistiranju na njihovom subjektivnom osjećaju. Što se taj subjektivni osjećaj se ne tretira tako slobodno i tako ne uvažava se tako kada su druge stvari u pitanju. Ukoliko osoba uobrazi da je Napoleon, on će da dobije jedan fin medicinski tretman, da tako kažem. A ukoliko muškarac uobrazi da je žena ili žena da je muška, onda se javljaju psiholozi, stručnjaci koji treba da mu pomognu ili joj pomognu da prihvati svoj izabrani džender, rod, da ne kažem rod, ili tako. Tako je, da upravo tome, mislim da sam od mnogih ljudi čula upravo tako neku zdravorazumsku konstataciju. Ja sad kad bih rekla da sam kraljica Elizabeta, stavili biste me tamo, da se stavljaju takve osobe, ali ako kažem da sam muško, onda je to u redu i onda bih mogla da dobijem terapiju hormonima koja bi mi potpuno promenila izgled i uticala bi na moju psihu i na moje opšte zdravlje, jer u ženskom telu estrogen i progesteron ne služe samo za zatrudnjivanje, već imaju uticaj i na kardiovaskularno zdravlje, na gustinu kostiju, na raspoloženje, na libido, kao i kod muškarca testosteron. Dakle, uopšte nije naivno tek tako zameniti hormone koje, umesto ovih koje luče naše telo, dati dozu nekih drugih hormona. I mi vidimo da upravo to ne ide samo dotle da se neko identifikuje kao osoba suprotnog pola, već i kao nešto drugo. Pa tako imamo primere devojke u Norveškoj koja kaže za sebe da je mačka i koja nosi rajf sa mačićim ušima, kao ona deca što kupuju, ponekad, stavi neki veštački rep, stavi neke veštačke šape, pa se pravi da liže te šape, da ih umiva. Postoji intervju sa njom na YouTube-u, prosto sve to može da se vidi, i koja tvrdi da bolje vidi u mraku nego na svetlu, i kad prođe tako neki pas pored nje, baš tad kad je ova novinarka intervjuisala, ona navodno sikće na tog psa, pošto ne voli pse.
Mislim, eto. I sutra ćemo da budemo krivično gonjeni ukoliko i kažemo da nije mačka. Pa da, i evo imamo situaciju, opet nedavno je bilo članak sličan, o vesti sličnoj toj, gde je u Australiji jedna devojčica navodno se isto identifikuje kao mačka i onda su svi naveli jedan primjer nekog dečaka iz Amerike koji se svojevremeno identifikovao kao pas, pa se na kraju ispostavilo, on je dobio neko psihološko savjetovanje, pa se ispostavilo, i baš lepo kaže u tekstu, kada su uklonjeni stresori iz njegovog života, on je ponovo počeo da se identifikuje kao dečak. Dakle, prosto upravo to, bila je vjerojatno neka porodična kriza i dečak je pobegao u neki svoj svet fantazije, što svi rade. Ali za ovu devojčicu u Australiji su počeli da pričaju o tome da li treba da se njoj donese kutija sa peskom u školu, da bi ona tu išla u toalet, a ne u toalet sa drugom decom. Tako tu već vidimo to podlađivanje. To su strašne stvari. Pa upravo tako, jer vi, na Novom Zelandu je pre par godina dozvoljena ta promjena pola deci i bila je kampanja naravno opet tih porodičnih grupa protiv toga i bio jedan odličan kratak animirani spot koji ilustruje sve to i gde se kaže da dete koje osjeti konfuziju, to jest zbunjenost u vezi sa svojim polnim identitetom, umjesto da dobije psihološko savjetovanje, da bi prihvatio sebe kakvim jeste, što i mi stalno govorimo budi ono što jesi, ali to je kao nešto dobro. I jeste dobro, jel da? Ali opet idemo na to da danas vidimo da mnogi kažu pa dobro, ja sam takva, volim sebi da ugađam, pa šta, eto, sad me vi svi prihvatite što sam ja takva, umjesto da to ide, budi zaista kakav jesi, u smislu budi najbolji što možeš da budeš, a ne prihvati sebe sa svim svojim manama. I dakle, kažu, umjesto da se djetetu pomogne da prihvati sebe kakav je rođen, dozvoljeno je zakonom da se ono gura u te nepovratne medicinske zahvate, prvo na tu hormonsku terapiju, a kasnije kada već uđe u pubertet i na operaciju promjene pola, ako to zaista bude hteo, a istovremeno se zabranjuje zakonom pružanje savjetodavne pomoći, psihološke pomoći deci u toj situaciji. Dakle, zabranjeno je psiholozima da savjetuju decu, da prihvate sebe kakvi jesu, ali im je dozvoljeno da idu na nepovratne medicinske zahvate koji mogu u potpunosti da ih ostave sterilnim i da zaista budu nepovratni, da to dete koje promeni pol jednog dana nikad ne može da se vrati u svoj biološki pol, jer ne može da vrati svoje izgubljene polne organe. Da, ovdje nije dobio, ovdje je izgubio ono što mu je Bog dao, a nije dobio novo čemu je težio. Nije, da imamo, baš smo na portalu pre, ja mislim, 2 meseca objavili ispovest jednog muškarca iz Britanije koji već 10 godina živi sa promenjenim polom. U 25. godini je otišao na operaciju, sad ima 35 godina i sad je odlučio zapravo da progovori o svemu tome. On se vratio da živi kao muškarac u smislu spoljašnosti, ali on i dalje ima te nove genitalije za koje kaže da su nefunkcionalne, uske, ženske, jer njemu to kao napravljeno, ali on ne može da ima odnos kao žena, čak i kad bi mogao, kaže, prosto to je preusko i bolno, ne bi mogao da osjeti nikakvo polno zadovoljstvo i pritom, kaže, nakon operacije, neko vreme, pošto zbog sad te promjene i hormonske terapije, kaže, uopšte nije ni osjećao polnu želju jer nije dobio svoj testosteron koji treba, nego dobio je blokatore testosterona, a estrogen je uzimao da bi održao tu iluziju ženskog izgleda, izgubio je potpuno polnu želju. Kaže, u prvo vreme mi je to odgovaralo jer je sve to bilo prosto bolno i trebalo je vreme da se oporavi od tih operacija. Međutim, evo, kaže, sad 10 godina kasnije ja shvatam šta sam nepovratno izgubio i šta nikada neću moći imati. Sad, mi znamo, mi kao hrišćani, nije nam naravno taj aspekt polnog života najbitniji i mi uvek govorimo o tome da, zato što ova druga strana upravo insistira na toj seksualnosti, pa prvo za sebe kaže ja sam gej muškarac ili ja sam lezbijka. Ja stvarno opet ponavljam gdje god mogu, posljednja stvar koju bih rekla o sebi kada bih se predstavljala bilo bi da sam heteroseksualna žena. Dakle, imam toliko toga drugih stvari da kažem, a moja seksualnost je na posljednjem mjestu. Tako da ni mi to ne ističemo na prvo mjesto, ali s druge strane znamo da je to opet bitno jer nas je Bog stvorio sa tim mi ne ističemo zato što znamo da je to potpuno normalna stvar. Zašto bismo o tome uopšte govorili? Nema šta da se ističe, to se podrazumeva i to jeste važan deo ljudskog života i bračnog života naročito i to shvatamo tek kad pročitamo ispovest, kao što je ispovest tog momka koji kaže da nakon tih operacija on sad više nikad to neće moći da osjeti jer prosto ne može. Gospodin Kiprijanović, evo sad smo pričali o tim zakonima koji su donošeni kod nas pa je sud odbio nešto. Kako stoje stvari u tom pravcu, dokle je došlo sa tim kod nas i dokle i kakva situacija u zemljama kojima smo okruženi? Mislim, u Evropi uopšte, ali možda i u ovim našim bliskim zemljama. Pa, da kažemo, ima i dobrih i loših stvari što se tiče toga. Ono što je dobro kod nas jeste da neke stvari su pokušavane više puta da budu proturene kroz našu zakonsku regulativu, ali nisu uspele.
Nažalost, neke su i uspele. Mi smo u okviru jedne šire koalicije koja se zvala Koalicija za prirodnu porodicu, koja je sakupila oko 300 intelektualaca, ljudi od struke, akademika, javnih radnika, pokrenuli tu peticiju da se spreče 3 zakona koje su prošle godine ušle bilo u skupštinsku proceduru. Reč je bilo o zakonu o istopolnim zajednicama, zakonu o rodnoj ravnopravnosti i izmenama i dopunama zakona o zabrani diskriminacije. I moj neki lični utisak je da, zahvaljujući toj inicijativi, taj zakon o istopolnim zajednicama nije prošao, odnosno uopšte nije ni došao na dnevni red u Skupštinu. Nažalost, ova druga 2 zakona jesu, doduše u nešto izmenjenom obliku, ali rekao bih da od ta 2 zakona koji su prošle je najgori novo usvojeni zakon o rodnoj ravnopravnosti. Znači, sad pričam konkretno o Srbiji. Vratit ću se da objasnim malo detaljnije o čemu se radi. Ono što je zanimljivo, praktično u kompletnoj zapadnoj Evropi je ta legislativa sprovedena, odnosno agenda gender ideologije i LGBT ideologije zakonodavno potpuno sprovedena. Znači, u zapadnoj Evropi u svim zemljama je izjednačen istopolna zajednica sa brakom, kao i pravo na usvajanje dece i da kažemo sve ono ostalo što ide kroz obrazovni sistem koji, nažalost, kod njih kreće već od vrtića. Evo, nedavno smo na našem portalu objavili snimak kako u jednom vrtiću, doduše to je u Čileu, ali bez obzira isto se radi u Evropi, kako simuliraju venčanje 2 devojčice u vrtiću, kao eto kako izgleda venčanje istopolne zajednice i tako. Ono što je tu isto, recimo što se tiče ovih naših bliskih zemalja, koliko je meni poznato, Marija može da mi ispravi ako grešim, mislim da je u Hrvatskoj su dozvoljene istopolne zajednice, a evo od pre neki dan u Sloveniji je dozvoljeno i usvajanje dece. Znači, nekim ustavnim amandmanom koji je Skupština Slovenije usvojila, znači, da kažemo, jedna od zemalja bivše Jugoslavije, koja je nama relativno bliska, je, da kažemo, isto krenula tim pogubnim putem. Hrvatska dozvolila usvajanje dece naknadno. Naknadno, znači, to je informacija koju nisam imao. Hrvatska je bio neko izjašnjavanje, koliko se sećam, ili neki poziv na neki referendum tim povodom. Ne znam da li bi organizovana država, ali znam da je bila neka narodna akcija u tom pravcu. Pa, mislim, s obzirom da ipak tamo hrišćanska tradicija, tako kako jeste rimokatolička, sigurno da je bilo ova inicijativa u tom pravcu, ali da nisu uspeli da spreče tu zakonsku regulativu. U svakom slučaju, da kažemo, praktično sve zemlje Evropske unije su, da kažemo, krenuli tim putem. Sad malo vamo, što se kreće istočno, kad se, da kažemo, zalazi u pravoslavni prostor, to ide teže. Koliko meni poznato, u Crnoj Gori je, nažalost, isto legalizovana istopolna zajednica. Eto, da kažemo, mi u Srbiji, hvala Bogu, to nije prošlo, što ne znači da neće biti novih pokušaja da se tako nešto... A šta je to što je prošlo? Prošlo je zakon o rodnoj ravnopravnosti. Pre svega treba reći ono što je najvažnija stvar vezano za taj zakon, koji je ostalo i ova druga 2, ali za ovaj konkretno zakon, da je on antiustavan. Znači, pre svega naš ustav, važeći ustav Republike Srbije, uopšte ne poznaje pojam roda. Znači, on nije ustavna kategorija. Pol je ustavna kategorija. Znači, kada pričamo o ljudskim pravima, odnosno pravima koje treba da se štite zakonima iz oblasti ljudskih prava, gde spada i taj zakon, ne postoji uopšte pojam roda. Znači, ako znamo kako se zakoni donose, svaki zakon se donosi na osnovu određenog člana Ustava. Pa na primjer, kad imate neki predlog zakona, bez obzira da li ga predlaže narodni poslanik ili ga predlaže vlada ili već odbor neki nadležni, stoji na osnovu člana tog i tog Ustava i tako dalje, predlaže se zakon o tome i tome. Znači, vi morate da imate višu instancu koja vam dozvoljava da uvedete određenu zakonsku regulativu, pa onda iz te zakonske regulative određena izvršna vlast donosi podzakonska akta, uredbe i tako dalje, odnosno koga mi, građani jedne zemlje, živimo. Znači, to je neki normalan put kojim postoji, da kažem, i uređen sistem u kome živimo, jer da nije uređen, živjeli bismo u haosu. Međutim, ovi zakoni su stvari invazivni i antiustavni, stvari samo govore da su oni zakoni koji su usvojeni po diktatu, jer, znači, kako može da se nađe u zakonskoj regulativi neki zakon koji je protivustavan i ne poznaje pojmove koji se
tamo uvode. Znate, to je recimo po meni prva i osnovna stvar zbog čega taj zakon nije mogao da prođe, a prošao je. Uvođenjem zakona o rodnoj ravnopravnosti ukinut je zakon o pravima, mislim da sad parafraziram malo, pravima muškarca i žena, odnosno zakon o ravnopravnosti polova. Tako, to je naziv. Znači, zakon o rodnoj ravnopravnosti zamenio je zakon o ravnopravnosti polova koji je bio ustavan jer je praktično objašnjavao kako muškarci i žene treba da imaju ista prava, koje su prava u slučaju da dođe do diskriminacije muškaraca, žena i tako dalje u određenim životnim situacijama, da li na poslu, da li u obrazovanju i tako dalje i tako dalje. I to ovaj neustavan zakon je preuzeo i to. Ali ono što recimo je zanimljivo, kada se priča o ovom zakonu, vi kad uzmete da pogledate ovaj zakon o rodnoj ravnopravnosti i onda pogledate termin koji se koristi u, recimo, i kaže pojam. Rod, kaže, označava društveno određene uloge, mogućnosti, ponašanja, aktivnosti, atribute koji određeno društvo smatra prikladnim za žene i muškarce, uključujući međusobne odnose muškaraca i žena i uloge u tim odnosima koje su društveno određene u zavisnosti od pola. Pazite, to je definicija roda u tom zakonu. Prvo, evo, ja sam sad ovo morao da pročitam iz zakona, ja ne znam, meni, ja ovo koliko god puta da iščitam, meni... Vrlo je nejasno. Vrlo je nejasno šta stvari zakonodavac teo da kaže. Pa čak i u tim nejasnim, preširokim ili prefluidnim definisanjima, evo i oni tu govore o muškarcima i ženama. Znači, ne govore ni o kakvim rodnim identitetima. Ali bez obzira, oni se... Ne mogu oni da izađu iz prirodnog konteksta koji je Bog dao. Apsolutno. Svetlost je svetlost, tama je tama, to je očigledno, ali pokušavaju da naprave tu neku manipulaciju, simulaciju. Tačno. Jer je poenta uvesti te termine polako, pa onda ih proširiti. Pre nego što je taj zakon usvojen, samo ću da dodam, izmenjen je zakon o matičnim knjigama, ja mislim još 2017. ako ne i 15. gde je dozvoljeno da se osobi promeni oznaka pola u matičnim knjigama ako dođe do promene pola, pošto znate da su i one operacije kod nas dozvoljene, a LGBT organizacije i aktivisti pripremili su već i nacrt o zakonu o rodnim identitetima. Dakle, to je sve ide postepeno. Prvo da možemo da promenimo nešto u matičnim knjigama, pa onda smo uveli pojam roda, rodnog identiteta i slično, pa imamo onaj priručnik za koji je Ustavni sud rekao da se ukloni sa sajta ministarstva, priručnik o rodno senzitivnom jeziku, pa zatim imamo priručnik za tranziciju za transrodne osobe u Srbiji. Dakle, kako transrodne osobe u Srbiji treba da odrade tu tranziciju pola. Dakle, to je isto interesantno. S obzirom da se ljudi rađaju kao muško i žensko. I to kako su rođeni ljudi ostaje kroz čitavu večnost. To je njihova priroda. Ali ako je reč o tim tranzicijama, kako bih nazvali, to je da se neko osjeća ovako ili onako i da ima tako društvo i da ga posmatra, onda je reč o tome da se on u toku svog života može izvršiti 50 tranzicija, vraćati se, ići u nešto treće, četvrto, peto. Tako. Kako je to moguće regulisati? To je onda... Pa upravo to mi isto pokušamo da kažemo. Kako može država da donosi zakone tako da zadovolji potencijalno beskonačan broj džendera? Dakle, svačiji unutrašnji subjektivni osjećaj tog rodnog identiteta. Jer on je utorak muško, u sredu je žensko. A u četvrtak mačka. Tako, i pritom taj nacrt zakona o rodnim identitetima predviđa da osoba ne mora da promeni pol i da uradi medicinsku tranziciju, može samo da kaže da se osjeća kao osoba drugog pola ili nekog već petog roda i da to mora društvo da prihvati, da on može na osnovu toga da promeni dokumenta zvanična, što zaista otvara prostor upravo jednoj od najvećih opasnosti te rodne ideologije, a to je da se muškarcima dozvoli neometan ulazak u ženske prostore, u toalete, svačionice, gde zaista mogu da napastvuju na naše ćerke, naše sestre, dakle devojčice, devojke i slično. I pritom, kao što se sad već uveliko dešava u Americi, ne samo da ih fizički napadnu, već mogu i da zauzmu mesto žene u društvu. Jer mi imamo ovog muškarca Williama Thomasa koji je rekao za sebe da je sad žena i da se sad zove Lia, nije promenio pol, samo je uzeo plivač, na koledžu u Americi, u njihovoj NCAA ligi, samo je uzeo neke blokatore testosterona da spusti nivo testosterona na određeni nivo, kao da navodno nema tu prednost odnosno na žene, međutim on je prošao kroz pubertet, on već ima sve
posledice 2 decenije lučenja, to je manje od 2 decenije, od 15. godine možda, znači bar 10-15 godina lučenja testosterona, što se vidi po njegovoj konstituciji. On kad stane pored drugih plivačica, on je upečatljivo viši, snažniji i brži i jači od njih, iako sad možda mu je spušten testosteron privremeno. I on, dakle, sa svojom muškom anatomijom ulazi sa njim u sočionice, preslači se pred njima jer on tvrdi da je žensko i one su primorane da to gledaju. Čak s jedne strane ima tu, da kažemo, delovi kao komično, ali i pravi naziv u stvari tragikomično, stvari koje se dešavaju, na primjer u Kaliforniji se, mislim, 275 zarobljenika koji se nalaze u odsluženju određenih krivičnih kazni na osnovu zakona izjasnilo kao žene i tražilo premeštaj u ženski zatvor. I to su oni morali da usvoje kao njihovo zakonito pravo. I da onda su naravno muškarci se našli u neposrednom kontaktu sa ženama i bilo je strašnih situacija, nasilja. I to ljudi koji su možda čak i osuđeni za silovatelji. Znači, to je zaista apokaliptične stvari se dešavaju na osnovu tih stvari. Recimo, što je jedna isto, da kažemo, manje strašna, ali isto simptomatična, određena politička grupacija u Meksiku, kompletno vođstvo jedne stranke se proglasilo ženama zato što su imali prednost u političkoj borbi, jer kvote za žene postoje koje su naravno drugačije i, da kažemo, favorizuju, ali to je takozvana pozitivna diskriminacija za žene, učešće žena u političkom životu i na osnovu toga su ostvarili izuzetan politički rezultat. Iako su sve muškarci. Znači, oni su se svi izjasnili da su žene i kada su promenili polo i kao žene nastupali u kampanji i ne znam koliko su... Znači, potpuno jasno dolazimo uskoro do totalnog haosa. Pa da, jer to je ono u stvari što je poenta čitave priče. Mi sad možemo, Marija više i ja manje, ali svakako možemo na stotine takvih primjera sada da navedemo koji se dešavaju širom planete, naročito u zapadnoj sferi ili u onim zemljama koje su, da kažemo, pod jakom okupacijom zapadne kulture, ili tačno da kažemo nekulture. Antikulture. Suština je u stvari da treba doći do toga da čovek izgubi kompletno svoj identitet. Znači da nema više nikakve ni mogućnost da spozna i da shvati da ima neko poreklo. Da li je ono nacionalno, da li je ono versko, da li je ono identitetsko u tom nekom... Zapravo do pitanja koje jeste trebalo da bude sledeće, koji je cilj. Da. Osnovni cilj ljudi koji to rade, pre svega znamo naravno da je reč o dubokoj državi, da je reč o globalistima. Pa o globalistima čiji je centar pre svega na zapadu, da, mislim, možemo da pričamo otvoreno naravno o tome i znamo da je to tako, ali zaista se postavlja pitanje zašto se to radi. Jedan cilj depopulacija nije mi dovoljno ubedljiv, možda jeste i jedan od ciljeva, ali svakako ne isti. Što je meni tu konkretno jedna stvar koja mi je nelogična, s obzirom da je reč o eksperimentu pre svega na sopstvenom društvu, to jest u onim državama gde se te strukture moći nalaze. Prvo se radi na tim društvima, a onda se to kasnije izvozi u patrijarhalno društvo kao što je recimo naše ili patrijarhalnije, ajde da ga tako nazovemo. Doći će do jedne situacije nekog, kao što i dolazi sad u svetu, do jednog većeg vojnog sukoba, gde su ti potrebni definisani jasni ljudi sa jasnom, preciznom, da ne kažem ideologijom, ali pa, ajde da kažemo to reći, ideologijom koji bi trebalo da ratuju zarad nekog cilja. Moraš da imaš obučene, jake ljude i to ne samo u određene specijalce kakve ćeš da imaš u svako vremenu, ali potrebno ti je da imaš zdravu populaciju koja može nešto da iznese. Ti si svoju populaciju zapravo učinio nesposobno za tako nešto. Tako je. Koji je cilj? Dokle ide to? Mislim, teško mi je da poverujem da je to tako kratkovido da cilja nema. Pa, imajući dobro, iskustvo... hipotetički ovako... Da, imajući iskustvo NATO bombardovanja i svega što smo mi proživali opitno, znamo i sami da je srpski narod praktično narod koji je bio prvi na udaru tih globalista, odnosno kad su oni, da kažem, krenuli punim mahom, to je taj početak 90. godina. Mi naravno i sa punim pravom imamo negativan stav i podozrenje prema, da kažemo, pre svega prema Americi.
i odnosno američkom društvu. Međutim, kao što i ovde što su vaši prethodnici u ranijim emisijama govorili, kao recimo Aleksandar Pavić koji ima priliku da živi u Americi i mi koji bavići se ovim poslom imamo kontakt sa našim kolegama iz zapadnog sveta, vidimo da tamo ima puno normalnog sveta. Znači ima puno ljudi kao što smo mi ovde koji su tradicionalni, koji su i hrišćani, koji imaju izuzetne osobine i vrline i ljubavi prema svojoj porodici, koji su zabrinuti duboko za budućnost svoje dece i taj broj ljudi uopšte nije mali. Praktično smo mi osvestili da bez obzira na geografski položaj, ideologija o kojoj govori kao stvari ideologija globalizma, ona nema granice, ona znači tretira ljude na drugačiji način bez obzira na njihovo geografsko poreklo. Znači ova bitka nije bitka Srba protiv Amerikanaca ili Rusa protiv Amerikanaca ili ne znam Evrope, nego je ovo bitka kompletnog normalnog čovečanstva, zdravorazumnog čovečanstva protiv jedne totalitarne ideologije ljudi koji su po svemu sudeći duboko utemeljeni u negativnim energijama koje potiču iz duhovne sfere. Znači da budemo otvoreni, to je sada već neprikriveni satanizam koji se spavlja, a mi znamo da je krajnja ideja satanizma jeste u stvari nihilizam, odnosno poništavanje postojanja bića i to je u stvari krajnji cilj. I onda ukoliko uspeju da zaraze svako društvo na svetu, onda osvajaju bez puške. Tako je, onda nema potrebe, čovjek je već sam matiran time što je izgubio svoj identitet, što je izgubio svoju ličnost. Ono što Marija isto može možda da me dopuni malo bolje u vezi sa time, to su opasnosti transhumanizma koje su takođe sada uzele maha zajedno. To su sve paralelni procesi koji se sada dešavaju. Jer je krajnji cilj, mi smo već svedoci, to je kod nas nažalost već puno uzelo maha zahvaljujući savremenoj tehnologiji, to je ta individualizacija. Znači mi već imamo i mi, da kažemo, koji nismo odrasli možda toliko uz savremenu tehnologiju, imamo taj problem, a naša deca poprilično imaju problem te individualizacije koja podrazumeva da nam nije neophodna zajednica da bismo mislili da imamo neko ostvarenje u životu, nego da je taj skup individua nešto što nas čini srećnim i ono što je najopasnije u svemu tome, da mislimo da je jedino uspeh i novac nešto što nas ostvaruje u životu. To je u stvari ta njihova mantra, odnosno ta njihova agenda kako oni uspevaju da imaju toliko uspeha, jer kroz sistem obrazovanja, kroz tehnologiju, medije, oni znači šalju našoj deci pre svega poruke da je jedini uspeh u životu da čovjek bude uspešan, a uspešan je ako je poznat i ako ima novca. I da sve ostalo nije bitno. Ako su to dve najvažnije karakteristike koje jedan čovjek nosi kao sistem vrednosti, onda je taj čovjek vrlo jednostavan za manipulaciju. Ono što je karakteristika, recimo, te LGBT populacije, naravno mi znamo kao pravoslavni hrišćani da je to greh, da je to smrtni greh i da ko nije svestan toga da srlja u svoju duhovnu propast, ali bez obzira na to, ono što je, da gledamo iz društvenog ugla, ti ljudi su najpogodniji za manipulaciju. Znači ti su ljudi koji su skloni potrošačkom mentalitetu, koji jako puno troše, život svoj provode u telesnim nasladama, u nežrtvovanju, i to je ono što je praktično antipod hrišćanstvo, odnosno naše hrišćanskoj veri koja podrazumeva da čovjek može da se ostvari samo ako je spreman da ponese svoj krst, ako je spreman da se žrtvuje. Jer tek kroz žrtvu se u stvari dolazi do ljubavi. Mi možemo da pričamo o ljubavi, ali... Tako je, onaj koji se žrtvuje, njega ne možemo ograničiti. Ovoga ograničimo samo mu dotok, priliv novca i on je već pao. I znate, kad se priča o ekonomiji, evo recimo, to je bila mantra ovih organizatora, ovih nesrećnih šetnji, je bila, eto, mi smo uskratili srpskoj ekonomiji, ne znam kakav priliv novca, ili trebalo da dođe 10.000 LGBT osoba iz čitave Evrope i sveta, znate koji je to prihod za naše kafane, koliki je to prihod za... Znate, to je to. Znači, kod je sad to najvažnije u našim životima, a i odakle taj novac? Znate, koji su to fondovi, koji su to ogromne sredstva koji ti ljudi dobijaju da bi mogli da žive takvim načinom života. Gde će i da završi taj novac i to je isto... Pa dobro, naravno, to su sve već manje više zatvoreni krugovi. Jeste, to je možda manje važno za nas u ovome trenutku.
mi živimo u neko doba koje se naziva demokratskim, tako. I ljudi, narodi izabiraju svoju vlast, izabiraju način kako će da žive i tako dalje, tako bi trebalo da bude, tako, makar po onome kako čitamo. Zašto se takva ne postave pred demokratski izbor naroda? Hoćemo li da ide ta parada homoseksualaca našim ulicama ili nećemo? Mislim, prava manjina ne podrazumevaju da manjina može da torturiše većinu. To je nešto što znamo jasno. Tako da, ovo je logično pitanje. Mnogi su me ljudi upravo ovo pitali. Mislim, ne mene sad kao sveštenika da bi ja dao ne znam kakav odgovor, ali to je logično pitanje koje ljudi sebi postavljaju. Pa ja mislim da znaju da ako bi to pitanje bilo deo nečije platforme predizborne, da bi to i tekako bilo na štetu te stranke, a s druge strane te iste stranke znaju da su uslovljene time sa zapada. Dobro, to što se tiče, recimo, to što se tiče njih. Da. Ali sama stvar, kao stvar da se iznese to sam na referendum. Ovi LGBT aktivisti stalno ponavljaju da ljudska prava ne mogu biti predmet referenduma i što zaista jeste tako po našem ustavu. Međutim, ne mora na referendumu da bude pitanje da li ste za gej brak ili paradu ili ne znam šta, ali prosto ako žele oni da dobiju svoje istopolne zajednice ili tako nešto, ne mogu ni oni sad da idu da traže da se taj zakon usvoji, jer je taj zakon antiustavan. Naš ustav prepoznaje samo zajednicu muškarca i žene kao brak. Tako da slažem se da ne možemo imati referendumsko pitanje da li ste za to da se u Srbiji dozvoli venčanje istopolnih parova ili neka registracija tog njihovog suživota, ali mora se ići na referendum da bi se došlo do promene ustava, da bi se ustavu to promenilo, da bi oni dobili to što hoće. To što oni sad hoće je protivustavno i ne može na taj način. Kao što je protivustavno što su usvojili ovaj zakon o rodnoj ravnopravnosti. Znači, protivustavna je i njihova demonstracija, njihove... Pa za sad nije protivustavno u smislu što ustav zaista dozvoljava, daje pravo na slobodu okupljanja. Zato što ja mislim da sam pročitao negde da se u ustavu čak tretira i tradicionalni moral. Da ono što narušava tradicionalni moral ne može biti promovisan. Pa to su sad te nijanse. Oni su se sve vreme pred ovaj njihov Pride pozivali na to pravo koje je Ustavom zagarantovano, to je pravo na slobodu okupljanja i to je tačno. Međutim, pravo na slobodu okupljanja nije jedno od osnovnih ljudskih prava i ono može biti ograničeno u određenim okolnostima, o čemu je Jugoslav baš pisao. Između ostalog je predviđeno to što ste rekli, upravo to vređanje tradicionalnog morala i slično. I mi smo sad imali pritom i neke druge situacije, zdravstvene krize i ostalo. Pravo nas kao pravoslavnih vernika i na naše okupljanje na Vaskrs i na praktikovanje naše vere je također bilo ograničeno i to, rekla bih, protivustavno u tom trenutku od 2020. pa se niko od njih nije bunio i nisu tad izašli i rekli pa i mi hoćemo se okupimo, imamo to pravo, evo i vi sad hoćete se okupiti i mi ćemo sad vas da podržimo, jer oni tvrde da su mnogi od njih također isto vernici, to jest jesu hrišćani u smislu da čak i čula sam mnogi da kao eto, odem je ponekad u crkvu, zapalim sveću, prosto imaju i oni, njihova duša traži tu suštinu i smisao. I pritom smo čuli, to isto moram da kažem često, baš od ovog Gorana Miletića, koji je i državni službenik u Ministarstvu za ljudska prava, rekao je da eto, hrišćanstvo prihvata sve. Pošto on zna jer je teolog verovatno, pa kaže hrišćanstvo prihvata sve. A onda s druge strane čujemo kad kažu pa eto, vi ste vernici licemeni jer neko ode ujutru pričesti se, onda dođe kući tuče ženu. Pa dobro, ako hrišćanstvo prihvata sve, znači hrišćanstvo prihvata i tog čoveka koji otiše se pričesti pa tuče ženu. Hoćemo tako. Ali ne, s druge strane, naravno, mislim, hrišćanstvo prihvata svakoga čoveka, ne prihvata greh. Dokle god je neko u grehu, ne može da dobije učešće u tu je odgovor potpuno jasan i lak. Šta ćemo mi da činimo sad konkretno vezano za organizaciju koju predvodite? Kakve su aktivnosti koje su pred nama u smislu pokušaja da se ne dozvoli ovo prevrednavanje naših tradicionalnih vrednosti i života u našoj državi? Pa samo malo da se osvrnem na ovo što je Marija govorila. Jako je važno da znamo da su sve te premise na osnovu kojih oni izvode, da kažemo, svoje inicijative okupljanja, zakonske predloge i tako dalje, utemeljeni na netačnim informacijama. Znači, to su na nenaučne stvari ili nemaju svoje utemeljenje u, da kažemo, u nekim višim zakonskim okvirima, poveljama Ujedinjenih nacija i tako dalje.
Znači, kada govorimo o seksualnoj orijentaciji, koja je, da kažemo, njihov osnovni, da kažemo, postulat ugroženosti, odnosno zabrinutosti da su diskriminisani po osnovu seksualne orijentacije, treba uvek znati da seksualna orijentacija nije osnovno ljudsko pravo. Iako oni sve vreme govore da je to osnovno ljudsko pravo, ono nije osnovno ljudsko pravo. Sama postavka čitave te njihove priče nije utemeljena na istini, nego na krivotvorenju, na pravljenju nekih oblandi koji u javnosti stiču utisak, pa jeste isto oni imaju pravo zato što je to ljudsko pravo. Ali to nije osnovno ljudsko pravo, u stvari nije uopšte ljudsko pravo. Osnovno ljudsko pravo zna se šta je pravo na život, pravo na obrazovanje, pravo na posao. Znači ono nešto što je univerzalno, što može da se primeni na svakog čoveka, to je univerzalno ljudsko pravo. Seksualna orijentacija je privatno pravo u koje niko ne sme da zalazi, ali je takođe rezervisano za 4 zida u sopstvenom kući. Zašto bi mene interesovao ko šta radi u svojoj kući? Mislim, jednostavno to nije ni pristojno, niti me zanima. Ali ovde se radi o tome da je došlo do zamene teza. Znači, sve ono što nije se spolja nameće kao jesti. Onda se od nekog ko nije upućen, da kažem, u tu terminologiju, smatra pa jeste dobro, zašto bismo to njima uskratili. Na kraju krajeva i sve to što oni traže i sada po našim zakonima moguće. Naprimjer, ako neko živi u istopolnoj zajednici sa nekim, on može da nasledi imovinu po našim zakonima, obligacijnim odnosima. Znači, postoje zakonske procedure kako to može da se reši, ne mora da se primenjuje zakon o nasleđivanju. Znači, sve to može da se reguliše i mimo usvajanja nekog zakona o istopolnim zajednicama, za koji znamo da nije kraj. Gde sledeće je izjednačavanje sa brakom i kao krajnji cilj usvajanje dece. Znači, oni neće stati. To je ono što ljudi treba da znaju, zato mi pre svega kao odgovorni, savjesni ljudi i kao pravoslavni hrišćani u zemlji u kojoj je tradicionalni moral pravoslavni hrišćanski i oni koji nisu pravoslavci, ima naravno tu i rimokatolika i muslimana i jevreja koji čine apsolutnu većinu stanovnika Republike Srbije, moramo tome da se suprotstavimo. Jedini način na koji možemo da se suprotstavimo je udruživanje. Znači, naši individualni napori ne mogu roditi problem jer je ta hidra koja je vezana za politički uticaj, za izuzetan finansijski i medijski lobi koji ovde takođe ima prevlast, ne može da se, ni jedan pojedinac ne može da se tome suprotstavi. Tome može da se... Kao u onim bajkama, srpskim bajkama, kada junak odseče jednu glavu zmaju, a onda izrastu 3. Tako da u tom nekom smislu to naše udruživanje i zajednica je pre svega neophodno. One mogu da budu na različitim nivoima. Moje lično mišljenje, znači sad iznosim neki svoj stav, mislim da najveći autoritet u svemu tome ima Srpska pravoslavna crkva i da inicijativom koja bi organizovala sve ljude koji nešto o tome znaju i imaju nekog iskustva u toj borbi, bi najviše mogla da okupi i da ima najviše efekta, što smo na kraju krajeva i videli. Evo sad kad su bile ove litije, nakon fantastične, izuzetne besede njegove svetosti, su se neke stvari i tekako pomerile. Marija je autor nekoliko izuzetnih članaka upravo tim udžbenicima iz biologije za 8. razred koji je pisala još na proleće prošle godine. Znači, bile su naše inicijative, nije pojavilo ove godine udžbenice, nego prošle godine je došlo do tih izmena u programima za biologiju za 8. razred i Marija je napisala niz fantastičnih članaka na tu temu. Neke inicijative su pokrenute, međutim, to je, da kažemo, usled te medijske blokade gurnuto negdje. Tek kada je njegova svetost... Ostaje van pažnje. Van pažnje. Kada je njegova svetost to iznala na svetlost dana, sa svojim autoritetom patrijarha srpskog, to je onda dobilo jednu potpuno novu dimenziju. Znači, odmah je morao da reaguje ministar prosvete, odmah hitna sednica Nacionalnog prosvetnog saveta, odmah sednice i prikupljanje informacije o svemu tome, da bismo evo pre neki dan dobili informaciju da će to biti povučeno iz udžbenika za 8. razred naredne godine. Znači, jedna pobeda je izvojavana u svemu tome. Sve ti skup tih malih bitaka koje dobijamo je u stvari ono što će nas sačuvati i kao narod i kao i državu i na kraju krajeva i kao porodici i nas kao pojedince, kao članove te zajednice. Tako da moje duboko uverenje je da
Što se tiče ove borbe, nema prostora ni za kakve sujete, nema prostora ni za kakve nadgornjavanje koje je tu sad veći, važniji, ima veće titule i tako dalje. Jednostavno moramo se poniziti pred Bogom i napraviti, da kažemo, taj jedan zajednički front koji će udruženo i koordinisano se boriti protiv ozbiljne agresije koje se vrši na nas. Ja moram samo da dodam da smo Patrijarhovu besedu preveli na engleski i postavili i na engleskoj stranici našeg portala, a kad su naše kolege iz inostranstva, iz Evrope, iz Amerike pročitale besedu u tom prevodu, da su bili oduševljeni i zapanjeni da je jedan verski vođa u današnjem trenutku rekao tako hrabro i odlučno sve te stvari, jer zaista je to retkost u današnjem trenutku. Eto, hvala Bogu. A ono što se meni čini generalno, ne znam da li je to negde osobina našeg naroda, ali kao da radimo neke stvari korisne na mahove, ne da ih radimo neprestano. Dok naši neprijatelji neprekidno rade protiv i pletu mrežu, mi se mobilišemo samo u nekim trenucima koje osetimo zaista da su prelomni. I tad, hvala Bogu, uspemo da odradimo stvari dosta dobro, ali nekako imam osjećaj da nam je potreban neprekidni rad. Ja znam da su na strani njihovo i sredstva i propaganda, sve je to tako. Nije nam to nepoznato, niti je samo vezano za ovu temu o kojoj pričamo i nije ni samo danas. Ali opet sa druge strane nekako imam potrebu, neku i želju da nekako prenesem našim ljudima da bi dobro bilo angažovati se oko dobrih ciljeva neprekidno. Tako, da. Koliko, evo, i Centar za život i Međunarodno udruženje porodice, koliko uspeva da dejstvuje na takav način. Kako se kaže, stražite neprekidno, tako, neprestano. Slažem se da upravo sa svim tim što ste rekli i meni se čini nekad kad pogledam, istražujući za neki članak, kada vidim da se nešto desilo što uopšte potpuno nam je promaklo, kao na primjer ovaj centar E8 što je sad u školi Sveti Sava održao to predavanje, to je neku radionicu kao o borbi protiv vršnjačkog nasilja, zapravo su došli, govorili su i o rodnoj ideologiji, jer naravno, opet, to je inače bila osnova i onih obrazovnih paketa iz 2017. Niko normalno nije za nasilje, naravno da smo svi protiv nasilja, ali pod okriljem te borbe protiv nasilja, pa da niko ne treba da maltretira druge iz odeljenja zato što nosi naočar ili zato što nema markiranu garderobu, isto tako niko ne treba da maltretira nikoga zato što je drugačijeg džendera. Kao da su sad u Srbiji 50% dece su neki dženderi pa trpe nasilje. Možda sad, s obzirom da ti problemi koje ste sad pomenuli, to su problemi sa kojima se suočava svako društvo svih vremena, pa i u naše vreme deca su uzela nekoga na zub, pa su nekoga stavljali na stup srama, pa je opet neki sistem u to vreme reagovao i umeo je da i kazni počinioce nečeg lošeg i da objasni i da uradi neku stvar. Ispada kao da se mi sada susrećemo sa potpuno novim stvarima, kao da porodično nasilje koje je postojalo uvek, kao da se nikad nije tretiralo. Da, i kao da nikad nije bilo kazne za to, a svi znamo naravno da se itekako i kažnjavalo i da se razmišljalo o tim stvarima. Da, i nikad nije bilo odobravano u društvu. Prosto, i što kažu, kada ćete da idete na litije protiv nasilja u porodici? Pa nasilje u porodici je zabranjeno zakonom. Kada se ti nasilnici budu skupili i paradirali, tražili svoje pravo da maltretiraju svoje žene, onda će se to naravno biti legitimna borba protiv njih. Ne, do Boga, ali kako je vreme i to može da se... I to može da se desi, da. Da se desi. Pitali se za Centar za život, dakle, kad istražujem, ovako pa vidim šta sve neki rade, dok mi upravo to nekako stihijski, samo kad naiđe neki problem. Baš zato što vidim koliko oni neprestano rade na podrivanju porodice i društva i svih tih, te naše, što mi kažemo, porodične vrednosti, to su zapravo opšte civilizacijske i društvene vrednosti, jer jaka porodica zaista dovodi do jakog društva. A kad vidim koliko malo mi radimo, upravo to, kad smo primorani, kad nas pritisnu neki problemi, ja zaista samo mogu da zaključim da je Bog na našoj strani i da nas On drži da ne potonemo, to jest drži nam glavu ovako iznad vode. Centar za život se trudi da ovih već 5 godina kako postojimo, da pomaže
i višedetnim porodicama i uopšte porodicama bez obzira na broj dece i bez obzira na materijalnu situaciju. Pomagali smo i imali smo situacije kada je i žena bila u kriznoj trudnoći pa bila je pod pritiskom da abortira 4. dete i to ne od strane muža već šire porodice. Mi smo im pružili materijalnu pomoć tako da su oni rodili to dete, tako da je to nešto što je za nas zaista bilo malo, za nas kao Centar za život, da uradimo nešto, da pomognemo toj porodici, dovelo do toga da se sačuva taj jedan život. Pružamo i psihološka savjetovanja za različite životne teme i probleme, što je nažalost tokom korone malo bilo prekinuto jer nismo mogli to tada da održimo i sad je malo problem vratiti taj kontinuitet, ali se nadamo da ćemo uskoro i to vratiti. Organizujemo ove letnje duhovne kampove za decu i omladinu. Leto smo bili u Studenici opet i sa dečjim i sa omladinskim kampom i to je zaista divno bilo jer i deca i mladi iz različitih delova Srbije, ne samo iz Beograda, često su usamljeni u svom odeljenju. Nekad se desi zaista da neko bude jedini u odeljenju koji nosi krstić oko vrata i ide u crkvu. I onda znači takve dece da upoznaju drugu decu, da vide da nisu sami i da nisu oni naopaki što su takvi, već da ima još dece samo ne u njihovom neposrednom okruženju. Ta deca se druži i ovi omladinci su se povezali naravno sa pomoću društvenih mreža, tako da se organizuju i samostalna neka okupljanja, što je opet veoma bitno jer u današnjem svijetu ako hoćete da nađete jednog dana i muža ili ženu, opet treba birati nekog bliskog sebi po vrednostima životnim, a to je najbolje na takvim druženjima i u takvim okruženjima. Što se tiče nas kao portala, mi se trudimo da neprestano delujemo, da radimo, da pišemo. Naravno, opet menjaju se problemi, menjaju se opasnosti koje dominiraju u nekom trenutku. Prošle godine su to bili ti zakoni, pa smo onda sad imali ovu paradu europskih homoseksualaca. Sad nastavljamo sa borbom za udžbenike, jer jeste da je ova radna grupa predložila izmenu tih lekcija, ali te lekcije se ne mogu skroz izbaciti dokle god u planu i programu stoji da se treba obraditi tema rodnog identiteta. S druge strane, ja opet moram da kažem, možda nije ni sasvim loše to što to stoji u programu, jer čak i da ga izbacimo, ta pojava i te sile koje deluju, neće nestati. I mi zaista moramo da pričamo sa decom o tome i moramo da ih upozoravamo i moramo da im dajemo istinite informacije o toj gender ideologiji i o tim opasnostima koje im preti, jer oni na društvenim mrežama dolaze u kontakt sa tim mnogo više nego što njihovi roditelji znaju. Kao primjer samo jedne stvari iz udžbenika, pošto smo sad svi mi pod napadom, mi smo sad svi neki desničari i crkva je tu kao neko ko se meša u nauku, ko meša se u državu, pa je sile mraka i bezumlja. Da, usledio je niz raznih članaka o tome kako je država poklekla pod pritiscima desničara i crkve. I evo na portalu 021 ima jedan takav baš zaista pretenziozan tekst, pa ću vam samo pročitati jedan deo iz jednog udžbenika, pošto oni stavili evo da vidimo šta je to sporno u tim udžbenicima, pa su citirali različite udžbenike, pa evo da pokažemo šta je sporno i da objasnimo slušalcima. Kaže, u jajnicima i semenicima luče se muški i ženski polni hormoni u različitim koncentracijama kod različitih osoba. Ipak, jajnici najčešće luče više ženskih, a semenici više muških polnih hormona. Nekada može biti drugačije. Zato neke osobe sebe prepoznaju kao transrodne. To su osobe koje su rođene sa odlikama jednog pola, muškog ili ženskog, a osjećaju se suprotno. Hajde sad da vidimo svaka osoba koja tvrdi da je transrodna, da uradimo analizu njihovih hormona i da vidimo da li zaista kod tih osoba semenici i jajnici ne luče hormone onako kako bi trebalo. Dakle, kod muškaraca pretežno testosteron, kod žena pretežno estrogen i progesteron. Ja verujem da ne bismo videli da je tako, jer je point u tome što... Kao što bismo i kod ovih zdravomislećih, da ih tako nazovemo, našli možda tu problematiku, a kod ovih ne. Ili neke varijacije, da vi znate, imamo muškobanjaste devojčice, imamo i nežne, senzitivne dečake. Njihov izgled jeste možda posljedica malo i nekog blagog, tako da kažemo, hormonskog disbalansa, pa zaista devojčice koje su tako malo muškobanjastije možda imaju malo više testosterona nego njena vršnjakinja koja je potpuno onako nežna devojčica, ali to ne znači da ta devojčica treba da se osjeća kao muškarac i da tvrdi za sebe sad da je muško. Ova ideologija će dovesti do toga da te muškobanjaste devojčice nestanu.
Ja sam kao malo obožavala i da se penje na drveće i čak sam igrala fudbal koji sad ne podnosim, ali sam jedno vreme igrala tu sa društvom i oko zgrade. Prosto, iako sam obožavala i barbike istovremeno, mislim, prosto nije tačno da roditelji pokušavaju da ukalupe decu, nikada ni mene niko nije ukalupljavao, da mi je davao, da je insistirao na lutkama, na nekim ženskim stvarima, već smo, koliko se sećam, svi moji vršnjaci imali su potpuno slobodno. U to vreme nije niko ni razmišljao o tome. Pa naravno, deca su se igrala svačega, igrali smo se klikera, svi se skupimo pa igramo klikeru, uopšte nije tačno da mi stvaramo te rodne uloge kod dece i pritom nas optužuju da mi dečacima kupujemo plavo, devojčicama roze, a osobe koje tvrde da su transrodni ili koji kažu da imaju transrodnu decu, sad imamo i tu pojavu na zapadu, ako je u pitanju dečak, oni mu obavezno puste kosu i obuku ga u roze i stavaju mu neku odeću sa šljokicama. Znači, kad treba dokazati da neko ima neki identitet, onda je u redu pribegavati tim stereotipima, a kada neko kaže, moja devojčica jeste devojčica, pa ona je devojčica zato što si obuka u roze. Mojoj ćerki nisam kupovala ništa roze, dobijala je ponekad nešto, ali ona sad kad je porasla sama kaže da voli roze i plavu. Dakle, ni samo roze, voli roze i plavu. Prosto, to su deca, ne može se to... To su i izgoreni problemi. Ali tu vidite kako oni pokušavaju da zapravo samo kažu jednu poluistinu. Tačno da postoje neke osobe kod kojih postoji taj blagi hormonski disbalans, što može, a i ne mora da uslovi neka njihova osjećanja u smislu da li se neko osjeća muškobanjastije ili ženstvenije. I sve to u redu, ali mahom su te osobe koje tvrde da su transrodne uopšte nemaju ne mogu da to zovem ni problemom, nije to problem, to je prosto njihova endokrinologija, njihovi hormoni. U ovom ovako razgovoru zaista se otvoraju mnoge teme. To je ovako opasno da možemo pričamo predugo, naravno. Ali evo jedna sigurno značajna tema koju ste vi pomenuli u jednom trenutku, a to je kako će se posmatrati osoba koja svesno narušava tu njihovu ideologiju, ne iz razloga što se mi sad borimo protiv LGBT ideologije, nego, evo daću konkretan primjer, kod mene kao sveštenika dolaze ljudi sa raznim problemima, pa dolaze ljudi sa homoseksualnim problemima, dolazili su ljudi sa tim problemima te vrste transrodni, kako bi se danas to nazivalo. Naravno, u skladu sa našom hrišćanskom naukom i onome što jeste istina, što jeste stub i tvrđava našeg identiteta, to jeste crkva i crkveno učenje, pomažemo tim ljudima da bi se oni izvukli iz problema u kome se oni nalaze. Znači, ukoliko dolazi jedan homoseksualac, osnovno je čoveku vratiti veru u to da će onda se izleči. Sad, namerno kažem tu reč, bez obzira da li mi tretiramo homoseksualizam kao bolest u nekom smislu psihijatrijskom i tako dalje. Nevažno je to, svaka strast je za nas bolest. I da postavku napravi drugačiju, jer to je problem naravno ne samo u onome što je čovek radi u samoj strasti, već u tome što on predmet svoje požude je zapravo zamenio. I sad treba da mu vratimo veru u to da će onda se izleči, da će da ozdravi, da stane na prave istinite noge. I naravno to vidimo da se i dešava u određenim slučajevima. Kako će onda da posmatra ta takva ideologija, rad jednog pastira, ili u krajnjoj liniji, evo sad ste pomenuli udžbenike, šta sputava jednog profesora biologije da deci upravo o ovoj temi objasni pravi istiniti pogled na sve to. Zakon o zabrani diskriminacije. To je sad ono što želim da pitam. Znači, sve to što oni govore je meni odlična platforma da objasnim da to sve nije u redu, da je to sve promašaj, da je sve to stoji na klimavim nogama, pa i jednome profesoru biologije još više, jer je to njegova tema, ali očigledno da oni to nisu ostavili bez kontrole. Tako je, da. Nisu. Taj zakon o zabrani diskriminacije, on je uveden još ranije, 2009. godine, znači ima tome dosta i onda je u to vreme izazivao dosta kontroverze, što je normalno logično. Međutim, ove sad njegove izmene i dopune prošlogodišnje su, da kažemo, zastrašujuće upravo iz tog razloga što ovo što ste vi spomenuli, da kažemo, kreće se u tom pravcu. Posebno ima jedan član, mislim da je član 18 tog zakona
o zabrani diskriminacije koji govori o verskim slobodama. Tamo stoji da su, da kažemo, iz tog zakona izuzete sveštena lica i, da kažemo, crkveni službenici. Znači da, iako je samim predlogom zakona bilo predviđeno da sveštenici mogu samo u okviru bogoslužbenog prostora da govore o istini vere i o predanju i onome što nam svedoči Sveto pismo, a da u javnom prostoru nemaju pravo da to govore, da će se to smatrati diskriminacijom. Međutim, određenim intervencijama pred samo usvajanje tog zakona, taj član zakona je izmenjen i sada se taj zakon o diskriminaciji ne odnosi na sveštena lica. Recimo, sad vi kao sveštenik, vi možete slobodno pričati o tome da je homoseksualizam greh, da je to smrtni greh, da se to smatra i grehom i bolešću i tako dalje. Nećete imati probleme u javnosti da to kažete zato što vas taj zakon, član zakona izuzima. Međutim, ja kao laik i Marija kao laik, kako to govorimo, kao što sada govorimo, mi možemo da dođemo pod slovo tog zakona i da budemo procesuirani od strane poverenika za zaštitu ravnopravnosti polova ili već možda nekih individua ili udruženja i tako dalje. Dakle, vrlo perfidno je kroz zakonsku regulativu sprovedena polarizacija i da kažemo u neku ruku svesna klerikalizacija. Znate, pošto vi ste sveštenik i mi znamo kao pravoslavni hrišćani dobro šta je sveta tajna i sveštenstva i da vi imate blagodat od Boga da propovedate i da ispovedate, da pričešćete, pre svega da služite svetu Evharistiju i da je to posebna tajna i dar koji ste dobili od Gospoda kroz crkvu, ali da ste vi član crkve kao i mi. I da niti vi možete budete sveštenici bez nas laika, niti obrnuto, mi možemo da budemo crkva bez sveštenstva. Znači, taj način na koji se sada pokušava da se kroz zakonsku regulativu napravi neka vrsta klerikalizacije je vrlo opasna i mislim da ne treba se zaustaviti na tome dok se te stvari ne izmene i vrate u neko normalno stanje. Znači, niko nije, sam taj zakon o zabrani diskriminacije ima neke normalne, da kažemo, poželjne odredbe. Niko ne priča o tome da on ne treba da postoji. Ali su kroz njega suptilno provučene te neke stvari koje omogućavaju, odnosno uskraćivaju njama pravo na slobodno mišljenje, pravo na slobodno ispovedanje vere, pre svega to su ustavne kategorije. I zbog toga je i taj zakon o zabrani diskriminacije stvari antiustavan. Vrlo je zanimljivo da kad uđete dublju analizu svih tih, da kažemo, ljudsko-pravaških zakona, dublju analizu doćete stvari da su oni svi antiustavni. Svaki od tih zakona bi trebao bude poništen od strane Ustavnog suda i da bude nevažeći, međutim, eto, oni su za sada još uvek važeći. Nažalost, nekim ljudima se po tim zakonima i sudi danas i to je, da kažemo, vrlo opasno. Zato kažem, duboko smo mi već u toj borbi, iako se to možda s polja ne vidi, jer smo opkrivani mnogim problemima, životnim nedaćama, teškoćom života i tako dalje, onda ne vidimo koliko se, da kažem, jedan suptilan način to sve nekako već provuklo. I zato, kažem, mora da se straži non stop i da se ukazuje prstom javno na probleme koji proizilaze iz svih tih zakonskih regulativa. I pritom imamo situaciju na zapadu da je takozvana reparativna terapija u nekim zemljama zabranjena. Reparativna terapija je u današnjem obliku, ona izgleda zapravo kao razgovor psihologa ili psihoterapeuta sa osobom koja ima istopolnu privlačnost, to je gaji osjećanja prema privlačnosti prema istom polu ili ulazimo već i u gender ideologiju pa misli da je možda drugog pola i slično. I kroz psihološko savjetovanje, kao što i vi pastiri isto radite u duhovnom savjetovanju, tako i psiholozi mogu da pomognu tim osobama da ne osjećaju više tu privlačnost prema istim osobama. U mnogim zemljama je to zabranjeno. Dakle, evo, Australija, Novi Zeland, Francuska, imamo na sajtu u nekim državama Amerike također, kao što je Kalifornija, koja je veoma liberalna. Tako da ako psihologu ili psihoterapeutu dođe osoba koja je homoseksualac, koja kaže ja ne želim da budem homoseksualac, pomozite mi, psiholog nema pravo po zakonu da to uradi na zahtev te osobe. A kada se pominje reparativna terapija u medijima, uvek citiraju neke primere iz srednjeg veka ili iz nekih islamskih zemalja da zaista imaju radikalan odnos prema homoseksualcima
i ispada da mi želimo to da uvedemo, jel da? A to je da se rade lobotomije, da se to leči elektrošokovima ili čak navode primjer negde u Indiji gde su neki homoseksualci vezivani za krevete, tukli su ih i terali su ih da jedu sopstveni izmet. Dakle, vidite, potpuno se spinuje, mislim, malicizno i pretencijozno, a reparativna terapija danas u svetu i tekako uspešna. Mi čak imamo i ovde psihologe koji to uspešno rade, pritom su to pravoslavni psiholozi, tako da rade u dogovoru sa sveštenicima kod kog posle ta osoba može da ode da se ispovedi i to zaista može da se uradi, zaista može što se kaže da se izleči, to je da se osoba oslobodi toga ili da prosto snagom svoje volje izbori se protiv tog greha kao što bi se neko izborio protiv greha alkoholizma, dakle da odoli iskušenju, da se kocka, da pije i slično. Do 74. godine Svjetska zdravstvena organizacija homoseksualizam tretirala kao bolest. Ja sam rekao baš da ne bih ulazio u te stvari kako ćemo mi tretirati homoseksualizam, mislim nije ni potrebno to. Za nas hrišćane svaki greh je bolest, ako posmatramo na taj način, ali nije bolest za terapiju medikamentnu ili nešto poput toga, već za pokajanje, ispovest, molitvu. To je svakako tako, ali prešli smo u kontraterapiju gde se ljudi koji imaju određeni problem ubeđuju da nemaju i drže se namerno u tom problemu, gde očigledno niko ne misli o suštinskom njihovom zdravlju i ovo što ste pričali o toj hormonskoj terapiji. Mi svakako da bez obzira koliko nauka napreduje po znacima navoda, to jest naše saznanje o nekim određenim stvarima, Bog je toliko savršeno stvorio ovaj svet i čoveka da koliko god mi učili, uvek će biti mnogo toga neotkrivenog. A uvek istorija je pokazala gde čovek je pokušavao da radi protiv zakona Božjih, uvek su nastajali problemi, tako da verujem da i te svi hormonski eksperimenti koji se vrše se upravo na uštrb zdravlja tih ljudi koji su prihvatili da to čine. Ovo sad o čemu govorimo zapravo treba da nas mobiliše, da s obzirom, evo vi ljudi koji pratite tu celu problematiku i sa pravne strane i sa ove, da kažem, medicinske, možemo da kažemo da je krajnje vreme da malo pojačamo neki pritisak, da ne bi došlo do upravo usvajanja ovih zakona, da bi jedan profesor biologije mogao slobodno da govori ono što misli, da bi jedan psihijatar mogao da leči čoveka koji ima problem. U krajnjoj liniji siguran sam da ni mi nećemo biti sveštenici izuzeti u jednom trenutku, da će i nama biti možda uskraćeno pravo. To naravno dobro je što sveštenik sada može to da izađe i da kaže, ali loše je što može samo on. Tako da možemo li napraviti neku vrstu pritiska na javno mnjenje, na društvo, upravo da se ne dozvole ovakve stvari, da se napravi neka vrsta takvog ili zakona ili neke regulacije koje ne bi dozvolilo da se dalje uopšte o ovoj temi, ne da se priča, nego da se dalje razrađuju ti antiustavni, antiljudski zakoni. Pa, pre svega treba da budemo zadovoljni i zahvalni Bogu što imamo ovaj ustav koji imamo. On zaista nas štiti od mnogih ovih stvari, bez obzira što su, da kažemo, provučeni ti neki antiustavni zakoni. Ja čvrsto verujem da će doći trenutak koji ne zavisi, da kažemo, od toga nekih spoljnih stvari, nego znači, od političke volje, da kad će oni biti povučeni ili izmenjeni, tako da budu usklađeni sa ustavom. I tu je, da kažemo, mi imamo, da kažemo, u tom nekom pravnom prometu, treba budemo zadovoljni. Većina zakona koji postoje u Republici Srbiji su dobri zakoni. Mislim da je naše društvo zakonski gledano i vrlo lepo uređeno. Problem je što se ti zakoni ne primenjuju ili se svesno izbegavaju, odnosno, znači, neko izbegava da primenjuje zakone. Imamo, recimo, konkretan primjer bio sam ovaj takozvani Europride, gde je praktično izigrana odluka Upravnog suda i odluka Ministarstva unutrašnjih poslova da se ta šetnja ne održi. Mislim, to promeni rute, to je smejurija. Vidi se da je ona pod pritiskom izvršena na osnovu nekih drugih stvari. Ali hoću da kažem, nije to poenta priče. Poenta je priče zašto ti ljudi koji su došli, jer što je Marija rekla, po našem ustavu svako ima pravo da se okupi, da izrazi svoje zadovoljstvo ili nezadovoljstvo zbog nečega. Znači, to nije sporno da se ljudi okupe da bi iskazali neko svoj zajednički stav. Problem je zašto ti ljudi, a što smo mi ukazivali, su došli da nas vređaju. Zašto su došli da nas omalovažavaju? Zašto smo morali da vidimo na tom skupu
Svetogrđe? Zašto smo morali da vidimo... Evo, to je jedno od pitanja, zar ne postoji zaštita naših verskih prava kao ljudskih prava? Postoji. Poenta priče jeste u tome. Što znači, ako može neko da se izruguje Gospodu Isusu Hristu na tom skupu, što vređa većinski moral ove zemlje, to je zakonom regulisano. Ta osoba je morala bukvalno istog momenta kad se pojavila tamo da bude privedena od strane policije i zadržana 48 sati. To se nije dogodilo. Kao i sa onim transvestitom što se rugao, što je vikao Kosovo Republika i što se rugao ispred crkve Svetog Marka. Dakle, to su ljudi koji krše javni moral. Oni nisu smeli biti štićeni, nego su morali biti momentalno sklonjeni zato što krše javni moral i to je tako treba da postupi po zakonu državni aparat, a ne da ih štiti. Znači, mi imamo tu jednu vrlo ozbiljnu situaciju koja, da kažemo se na neki način malo celokupan pravni sistem koji počeo država se izvrće ruglu. I to je slikač svih ovih zakona i svih tih inicijativa koje su praktično jedno kompletno nasilje nad uređenim sistemom i nad samom ličnošću čoveka. Zato nema tu sad vremena mnogo za opuštanje, jednostavno mi znamo iz iskustva naših kolega, pre svega sa zapada, da oni na tom neće se zadržati. I zašto su se baš rugali naše veri, zašto su se rugali Kosovo i Metohiji? Naprimjer, ja mislim da je upravo da su ove litije koje postoje dobar način da pokažemo kako ta jedna energija može da se okupi. To je, recimo, pošto ste pitali koji je način na koji možemo da budemo organizovani i da držimo, da kažemo, tu neku vrstu energije koja će da se bori za naše stavove, to je, ja mislim da treba da se nastavi sa litijama, da one treba da budu još masovnije i još ozbiljnije formulisane na pravi način uz uključenje čitave zajednice, pre svega naravno od crkve i svih onih ljudi koji su svesni borbe koju mi vodimo i da ona treba preko litija da krene u institucionalnu borbu. Ima ljudi koji će to podržati na svim nivoima i mislim da je to način na koji treba da se nastavi. I zašto sad, recimo, kažu, eto, vi kad ste se okupili zbog zaštite porodičnih vrednosti, ne znam, braka, vam spominjete Kosovo. Ali ljudi ne shvataju da je to naprosto neodvojivo. To je ono stvari što je poente priče. Brak je svetinja i Kosovo je svetinja. Jer Vidovdan je isto, Kosovski zavet nije samo zaštita i svest o tome da je Kosovo i Metohija sveta srpska zemlja. Pre svega, ako znamo da porodice nema bez ljubavi, a ljubavi nema bez žrtve, onda je jasno da žrtvovati se na oltaru porodice svakodnevni je naš svakodnevni Vidovdan. Znači, Vidovdan nije samo isukati mač i boriti se za svoju veru i za svoju zemlju, nego mi svakoga dana, čuvajući svoju porodicu, negujući tradicionalne porodične vrednosti, se u stvari vojemo tu vidovdansku, odnosno kosovsku bitku i ispunjavamo kosovski zavet. Ja sam prošle godine na Vidovdan napisao jedan tekst baš o tome da u stvari primeniti Sveto-Lazarevsku logiku u svom posledovnom životu znači čuvati i izgrađivati nasleđenu veru i moral, ispravljati sebe, zaglađivati greške svojih predaka, usmeravati put svojih potomaka i truditi se koliko je do svakog od nas da izgrađujemo pravedno društvo i brinemo onome što su naši preci pre nas stekli i ostavili nama i našim potomcima u nasleđe. Znači, ako tako živimo, onda smo u stroju sa kosovskim junacima i ispunjavamo kosovski zavet. Ako ne živimo tako, onda su nam džaba puna usta Vidovdana. Dakle, zato su to neodvojive stvari. Ja mislim da je negde duboko u srcima našim i uopšte našeg naroda to duboko zapreteno i da su ljudi toga svesni. Zato se sve te energije i vezane za Kosovo i Metohiju, za odbranu braka i porodice objedinjuju na tim litijama i na skupovima koji se organizuju tim povodima. Bila je sad litija 2. oktobra jedna i otac Jovan Babić je bio i govorio je i naredne zakazane za 23. oktobar. Hvala puno na ovakvom jednom otvorenom razgovoru. Ovo su teme o kojima moramo da govorimo, naravno. Vreme nam je naravno ograničeno, inače ovde se zaista uvek otvaraju nova i nova pitanja i mislim da ovo možda može da bude samo uvod u emisiji ovog tipa u razmišljanja o ovim temama, zato što je
narodu itekako bitno da dobije odgovore i da dobije putokaze kuda i kako dalje. Hvala puno našem bratu Jugoslavu Kiprijanović i našoj sestri Mariji Stajić. Ovo je bila emisija Pogled sa Pirga. Za mix pultom je bio Marko Perunović, moje ime je protere Arsenij Arsenijević. Do sledećeg slušanja. Pirg ovaj moćnih kamenih zidova, što se uzdizaše iznad obitelji naše, beše mesto na kome se trudismo da pogledom svetih otaca naših sozercavamo duhove zbivanja dolazećih. Pogled sa Pirga. Pogled sa Pirga.